شابه روجت نور مهلال باشورش کردستان برکت کن غافلان شاد بگلی تور شابه روجت نور مهلال باشورش کردستان برکت کن غافلان روز تیر مهی روز آزادی مادر روز آباد تفجش دوشادی روز تیر مهی روز آزادی مادر روز آباد تفجش دوشادی رستا فرسا وجه بودادی رستا فرسا وجه بودادی شاد بگلی بود شابه روجت نور مهلال باشورش کردستان برکت کن غافلان شاد بگلی بود شابه روجت نور مهلال باشورش کردستان برکت کن غافلان روزده تیرمه برنگ خوا اساس دست بکرنا شورش گلان ام بناو دکن دناوا و شورشی دا براستی ایدی او گلی کو تیه بویا برچی بویا یعنی بسالان لحیویا رنگ خوایا بسالان لحیویا را کرنا بیراق خوایا آلا خوایا مثل دوی معنی دا نوزده تیرمه دا ماهات دست بکرن پیوستی کو گل براستی خواب ببینه یعنی یک آلی خبری خستن کرن بگل را خوا آوا کرن بگل را خوا دیتن زاروک خوا شورشگر خوا پیشنگ خود ناف خوا دیتن یعنی مرو دکاری بیجی کو د 19 تیرمه هدا ایدی ناو شر گل شورشگری یکو ناو له دهات کرن 19 تیرمه ifade ve yeke da dest pê kirin. Belkî ji rojên destpêkê dema ku serhildan çêbûn, asiyan çêbûn li beraber sistemekî ku te ew qasa xeniqandiye, te ew qa perçi qandiye li beraberî vê sistemê dengekî û qêrînekî gelan yê ku ji heft salî heta heftê salî êdî xwe li vê şûreşê girtin di meydana da me dîtin dema ku li beramberî nîzama ku di nav vê civakê de xwe ava kiribûn dema me dest da ser cî û warê xwe yê ku bi salan gelê me di ciyê weke ciyên sîstemê da hatibû îşkencekirin hatibû girtin bi destdayîna ser va cîna ra ev gel ji bo ku vegerê ji ber axa xwe ye bi dehan bi hezaran bi sedan însanên me xwe avêtin wê axa ku hatî rizgarkirin û bi maçkirina wê axê ra gotin em êdî ji bin gelek zincîrên kuletiyê ku em pê ve hatine girêdan bi vê şûreşê re êdî me xwe dît em li ser axa xwe ne dibin ala xwe de هم رهبری خو آوادی که هم شروان خو آوادی که هم قومتان خو آوادی که یعنی فرماندارین خو آوادی که براستی شورش آمه لهمبری راسته لهمبری فکر کی رادیکال اسلام وکی دست بکر اما ده اساس خدا لهمبر پرگال توایی وسا شورشی کی بی آوایی بو احتیاجی ما به yani vaki fermandar, vaki hezeki parastine çi bu umeji liser bir esası yekineyin parastina gel yekineyin parastina jin avakırın u dite ve şureşe de ve artışı da rastı me ciğ hoji girt mecid nava şureşe de vaki şervanın yepeci seri de ciğ hoji girt
وبراستي جي بمزنبونا تجربة الشرة ام جي دناف دا بجيان وما خاقشتان أستا وفرمانداريها في شريجي ام بكن وكي هوالين جن جبركو ما فيجي فامكر دشران دا جن بحمو هوروكوري دبجن تفرعات و دكاري يعني خو جهاتي بكت دكاري تدل هربون بكت دكاري دالي تكتيك تخو بيش بخينه خو اگر فكر و فلسفات دجيا ازاديه به تدكاري قالك بيش كتنان چه بكي حملين پرمزن اكو هاتن كرن چيبون ما تدا وكي حوالين جنجي وكي فرمانداريا يبجي جي خو دا استا کوردینه کرنا وان شران دا ما جي خو گرت براستي هر شركي تجربه کی جداتر بخورتانی زور زحمتي خو قلق زيده هبون جبركو ام جخورجي مجاري دغول ام جكو داري هاتن كو داري بنجحبو اف مثلا تجربين منا ولا نوصي قال لك تجربين كو ماجي جريلاين جن يجا استاري قرتن هبون هر وهم تجربين دنياي دخاندان وان جنان چاوا دیده جی خو گرتیه چاوا شر کریه چاوا خو پیش خستنه و اساسا بوان تجربه آن را طبعا ام جبرك وكي جغرافيا كي ما دشت هيا دجمنا كي ما جدا هبو ام نكارم ببيجن كو تماما حمي تقليد بو اگر كنت تقليدي بكيش خوا پر زده بلكي مروف سركفتي جينبه لازميه كي ما يكو غوري استراتيجيا ولاتي خوا غوري تكتيكي و تونس ببي دردكته هولي جبوه يعني زحمتي كي پر مزن تدا دردكته هولي ام جي براستي ما قال همبر قالك فصيلا يعني شركربون او ناجي يعني هن ام بيجن قد تجربين واني شر نبون قد او نبو اويبو پر بدجواريجي اكو ايريش تكرانا هبو مهمبر وان شركي مشان وكي جن ما تدا حيزة قديد ما وكي جن هفقرتنا ما يكو هيا لهفدو قدار كرنا ما هيا خوري خستن كرنا ما يكو هي براسي تأثيرا كي خوال لسر مشا شرجي ديگر لسر سيرا كو امي چاوا نزيكي بحمله ببن تأثيرا كي خوال ببي اواجي هبو زحمتي خو هبو قال لك قالبا جواكي اكو دمدا هاتين اواكرن خوددان پیش قال لك قاعدين ام ببيجن كلاسيكي اكو لسرجن هاتون فرض كرن اونا مدروجه كده ام ببيجن ملسر خاوت ووصا ام هما وكي كبار كي دركتن لسر عادنا تشتكي ببي اوايبو بايش بزحمتي بكان بجري بوستاندن بخهدان بخوين بوان تشتان حموها كومبويناوي تجربه كي مزن فرمانداري اكو براستيجي دي فرماندارين يبجي دجي خدا پیش چه بو گهشته پجاندنه کی مزن ام دکارم ببیجن خدا یعنی درکته هولی و هر حمله کی ده ما براستی گلک شهید جیددان ما گلک جوانن کرد عرب جحمونه توان ما ناس دکرن ام بوار دمشیان ام ما بوان را جیان دکر و جبو ماجی جی نرخینه جي بيرانينا شهيدين كود شورش دمداين وكي فرماندار نم دكارم ببيجن يعني شوبداريا وان حوالان جبوما هريا غرينغو ام ما غاف باشتا نابي ما زحمتي نكشان لا والله ما قلك شان ليه نبو جبوما جيش كاندني نبو جبوما جي باشتا غاف اويتني هم بر داعش هم بر النصرة هم بر دولة الترك إيريشين وان وشتي وان يكو هاتن كرن تجاري شكاندنا كينا هاتجان كرن بو گل هم دواره هیوی دا هم دواره خناسکرنه دا هم دجاره که دنه دیروکا خودی درکتن و بوینا خودی دیروکا که کود بخوخا خره و دبه بی کود یک داگرکر کود دنسیا یک داگرکری دا جیان بکه به فکر و چاند و ناسنامه خو هبونا خو جیان کرن او جبو من رومته که پرمزنه
تایبەت هم دوایکی گلی کرد به سالان داگرکاری خواسته بیه که به کوک بهیله د جاره کی دنیا اصلا مرو کارا ویرسا بنا بکه کو شورشه جار دنیا د خیالین دجمن د تک برن و هیوین کو د ضعیف پون د جار دنیا زندگی کرن و خورتر کریه او د هیویا کو د گل راحتی آواکرنه همی گل کرد همی نتوین جدا جدا در دور آخه کوم کرد او د هر کسی که دا نشان دا کوچا و د نوا جواکی دا رول خو کاربن بلیزن هر کسی که کارب سازی جور به جور دا جواک خو هم بخوخا بره و ببن و خودی چند و زمان خو ناسامه خو در بکوین ده هر واری دا هم خو ناسکرن و پرورده کرن دادش ده ها زیده تر هم دکارن خو بخوخا ره و ببن هم افاده یا خو بکن هلا دواکی هبونا کود جن بسالان واکی کود جنه که کار و لال و هاتب و یهیشتنه دیرو دات بسایا شورش داد ارتش جنبوین آکو د پیش کتیه تایبت واکی حرکت یه پجه بالا تواهی جهان ده هل جنین کو د بن داگرکاری و کولتی ده هاتبونه هیشتن و هیوی لهر کسکی دا چاندنه کو ایدولوژیا کو مرو کار بر راست خبره خستم بکه کو کار به خبره بره و ببه هزا جنیا آکواتو و ونداکرن د جارک د نو با شین کریه هر وها د گلک جهان دا او یک ناو دنگ بیه تایبت واکی یه پشه هم دوارین بردوزی دا واری اسکرتی دا چاوا حیان ها او ایراده یا جن ند هاتا ناس کرنی او حرکت یه پشه دا تواهی جهان را دا ناس کرن هر وها گلک حرکت این کو ای جن ناو جهان دا هاتا ناس کرنی خب به شکل جدا جدا خبر خستن دکرن او حرکت جن دوان را جبون میناک هم چاوا کوکاربن واری فکری دا بخوخا پرورده خی بردوزی دبینن خبر خستن دکن دواری لشکری دا چاوا پرورده این کود دیتنه د چپر شر برخدان دا چاوا شر دکن ده همی مجاران دا مروفت کارا بیو سابه بیا د برانبری تایبت داعش ایکود ایریش حمید نرخین گلان دکرن به کود تمر و واهی ناز بکن با آوایی که هوانه د گلک جان دا هم بین سری ملت هات جی کرنه لسری گلک جناب به سوچ هات نجی کرنه لبرانبری ویا داعش درکتن حرکت اجندا اصلا مروفت کارا ببیجه ده هم خیالین داگرکاری هات شکاندن همیشه ده تواهی جنار او هیوی خورتن و مزنتر کرد اف کدا کودور داتی داین و به تایبت اف آخرین کود دست دولت ترک دا هاتن داگر کرن ام بکاربن هم خودی لی در بکون هم جیج دست داگر کرن بگیرن یعنی از وید بیجم یعنی هین daha beter نه تنی شورش بلکه روجاوا دا دست بکر اما هین daha beter امی شورش مزن بکن و بگینن همو گلین بندست به تایبت وکی جنین کو بندستن امی بگینن وان و بکاربن هم گل آزاد بکن هم جنین کو بندستن اموان آزاد بکن و از وید بیجم و از بیجم شورش نازه تیرمیل همو گلان لسروکاتی و لشهیدان دیسان از پیروز دکم و جور حیا امرالیم صلافی خوش سروک را Jafu blende, Kurda severdane, Şehri Kürdistan'ı ritem azate, Hadi Kurdu şervan ciruzarane, Nerda ferro jafu blende, Kurda severdane, Şehri Kürdistan'ı ritem azate, Hadi Kurdu şervan ciruzarane, خمران و تخم علا سرنا لندستان آزاد قصد جورنا اره اول ایرو 26 بها 2015 کوبانی رزگار بود ساعت 3 10 دقیقه دیرو که ساعت